Salam devirim baştayın, den aldığa kadam taştayın. Jigerdi yaşlar görgöndü, jalpıga köngül bölgöndü, menin aytarga sözüm taptayın. Ras meni çakırsa, menin daң arkanı göstöy kaçmayın. Önürdü Kuday bergen soň, özüňörgö gelgen soň, okujayım bayağı kuvattayın, dаңktayın. Ergümeň ergü koşulbay, kalıgen anakan goldu çapmayın. Halakanın çapkanlar, alarganırım çakkanlar. Halakanın çappagan 5-6 bala gördüm ben, telefon tutup atkanlar. Koya turgular internet tavasınar bütkönde. Koya turgular telefon kolunar kanalgadan işçara bütüp birazdan. Üýge jolum tüşkönde, jalgyz gana suranıç. Nebir sonum gelemet, işlerimden akkardı. Karay turgan gözüm jok, başın diniyip büktölbö. O galayıp yaşlarım, apaçık bolsun asmanın. Men jaka köngül burgula, telefon tutpay turgula. Anda men ırımdı gayra başladım. Sivistoğum baskandar. Kim bile taşıran akın jakkandar. Eminesi bolsodan eskereli gülgülü. Kimin kayda bolbosun, jaratkanın goldosun, aman esen jürgülü. Hoy baylık demes birinci, baylıktan kımbat bilimci. Ana sol bilimdi barın süygülü. Adamzattın balası, 3 zordun oylosun basıp ötkön karaçı. Kılımdardan kılımgan uzagan eken arası. Anday bolsa birinci, aytayınçı bilgili. Akın akem aytkandı, jaşlar aytıp jürgülü. Bir kezde padişanın balası, padişa bolup gökkönde. Kuldun bolsa balası, kulca jaşap ötkönde. Oşondoy bolgan zamandı, tarih bettim bul günü. Okusan ta adambı, je bolbosun aytayın. Beri göstöy gelgilen andan ekinçisin baytayın. Baymanaptın balası, bayça jaşap takıldayız. Oy, alemi kuldum bolsa, kedeydim bolsa balası. Kedey bolup gün sayın güýütü birden basılbay. Bargan jerde gedeyge, jakşırak eşik açılbay. Talardan çıkıp kayrele, talany göstöy bargan deyt. Keyin kulça jaşap albay, kuş koluna getmen algan deyt. Alemi 3-nçü doğul gelgende, uşunday doğurdu bul günüň. Adamzat jaşap jatan jergende, bul bilim dünün zamanı. Kedeydim oğlu bolsa da, kedeydim kızı bolsa da, ilimdi bolsa al kişi. Padişamına görbөгön, urmaksıydı görüştü. Kedeydim oğlu bolsa da, kedeydim kızı bolsa da, ilimine bağ verip baymanap köngül bölüştü. Bunun aytkan sebebin, açığın aytıp beremin. Batkenden çıkkan bul bala, Michigan'dı bagıntıp, Amerika'da jürböy bugün Anatolu sagıntıp. Bolboso Taras'tan çıkkan bul bala, taşsalıp jatkan uçuru. Evropaga bilim menen atsalıp jatkan uçuru. Narından çıkkan bir bala, ilimdi mana pedagog, doktor bolup atalgan. Bolboso ilimine tam berip başkalar gelip janına şakirt bolup batalgan. Bolboso aytulu oşol göründün, ilimdi jaşlar çıkıştı bugün teң Amerika'da görüngön. Aytor gedeydin ulu bolsa da, ilimine tayanıp iyigilikti jaratkan. Jaşların köp çıkıştı, Anatolun atagın ayalamga taratkan. Dan oşondoy bololu, demek baylık emes birinci. Böksürgöstün barыбыз bilimge gana tolu. Birgesde Makedonski degen bar. Askerleri menen jörüp bir ayılga barganda. Askerleri tangalap Makedonski burulu uşunday sözün salganda. Uşul ayılga gelgende atlardın dürdü çıkmasınçı meylime. Izı çuğunu Makedonski ukpasınçı meylime. Ankene
Makedonskinin ağayı uşul ayılda yaşagan bugün çoğaga demalız uykusuna bir markanı uhtasınçı meyleme dadoşundoy sıylagan uluğuna saldatları tarıkta jasıp kıyladan okup mınan ötköngö mendam uşul yerden ağrı verin unan menen göçköndü oylanıp ketem kıyladan başımdı toğucaka karap buralbay je biröylөр maga süylösö süylөгөн sözün uganbay uşul jaka buralan okuca yaman bolsun dep ağrı verim ötköndün argaçan anladan gana suranam munun aytkan sebebin açıktan aytıp beremin bir kesken uşul okucay 2003 жылында istesem azır ırımda 2008 жеткенче 5 yıl uşul жерден кеткенче okup жүргөн balamın geleceğim kanday bolot dep жалкоолукка жакындабай чочуп жүргөн balamın ошондо көргөн ustattар дале көрүp каламын көргөн заман токтобой жанна çurkap baramın ağayım kanday jürökpü ejey kanday jürökpü uğrubasın jüröktü zamakta çurkap canına mına kançalagan gün öttü oşondoy bolgon ağaylar oşton keli uşunday uşul jerde bolbosoň ilimimdin alganmın ilim alıbandan soň men delе oşluk bolup kalganmın Paygambardın kesibin arkalagan mugalim gece gündüz mehnetten çarçamagan mugalim Bizat enen müyüngön balangdı görsöň süyüngön baldarыңды bakıldap eň ayabastan süyöbüz 5 balang bar 4 balang barına birdey güyöbüz at eneden ayırma mugalimdir bilgine okuy jaydan özgönün baldarın özdörünün uğulunday özdörünдөй kızınday başынан sılap süyöbüz başkalardın baldarına meyrim menen güyöbüz artıkçılık uşunday mugalim degen bilgile Anatolun asmandan civerilgen kutunday Kanday bolsoň har biriň mugalimdi sıylagyň bir sözün eki kılbagyň kelecegiň ertegen keň bolsa eken degendir düşmanlar maga jеңилip jem bolsa eken degendir jеңilүүnü jelkebis bilbese eken degendir takır jerge jelkebis tiybese eken degendir mugalimdin batasyn argaçandan algıla ayt elekte sözünen karap koysa gözünün tüşünüp jakyn bargıla oşondo ele kılsaňar batasyn alıp tursaňar iyigilikten mütbari geleveri taldıdan Bilimdüğü bulduğunu jarık bolot emespe basar jolu bilimdüğünün anık bolot emespe dadoşonun sınarı bilimdüğü bulduğunu jarık degen urandı karmap alıp jüröbüz dadoşunday kızmaktı өлkөbüzgө uşintiп arnap alıp jüröbüz balдар okusa boldun ekender okuganga güyöbüz жалкоону көрсөк janaşıp okugun dep beri jaka jetelep alıp jüröbüz jaş balanın janında jaş baladay biz dagы erkelep alıp jüröbüz eň birinçi adilet özümünden inimiz emegimiz özümünde jaş bala bolup al birok jelkesinin o polto meynet жүктүң artsa da ırazыбыз mınake özü turar arkada çalma degen ayıldın Birinci bolgon iş çaraň akırındap jayılgan birinci жылы bir gana ayıl ökmöt ötkürdük andan keyin karasak el kelgenin köp gördük ekinci жыл toktodup kantıp ekinçi ayıl ökmöt koşpodup ekincisin koşkonbuz eki ayıl ökmöt aşkanbız andan keyin bütünдөй kara kıljaga baskanbız kara kılja bütkön soň jelkebizge uşunda işenim juk düşkön soň meyli koldogondur köp eken janыбызda kuwattap ornogondur köp eken respublika bütünдөй mına jelegin jerge düşürбөй jakşылыкты başladık mına şunday karaçı jıyıntıkta bul günün ayagın çıkarıp da taşladık baygelerin karasan ne bir sonun kermet kaptalımda sanasam muzdakçı dağı var bolboso puçovkalar berinet bergen jaka barıňar belektin bari jön emes demek kapçıgın arga sadaňar bul belekten daň eň negizgisini aytaýyn Sulaymanday agayım Mına kitebimden okusaň malumattym dalayyn жазыптыр da жазыптыр tibeles taş katanga jaskanday gökürökö gazıptır mugalim degen uşunday okuwçunun gerekli
тағдырына жақшыдан өзгөргөнгө себепчи дал ушундай сүйлөмө карап турсаң керекпи өзгөртүрөт дүйнөнү мугалимдик кесиптин ардактайлы сыйлайлы Сулаймандай агайдын китебин окугандар жан болсо демек алар утулган адам эмес да утуп аткан турбайбы байгеге жеткен адамдар 5-6 өсүң алышат башкалары жөн эле балким көз көрүнөң ушундай балким арка жакта калышат бирок аларды мен да айтам арка жакта калган жок башкалар белек алса да албаган да арман жок алар белектен да эң кымбат билимдин баарын алдыңар агай жазган китепти окуп мынаңар бериң Сулаймандай керекпи агайдай болуп калдыңар болбосо башкача болгон коноктор башкалардан бөлөктөр жигердүү болгон жаштарды кубаттаган жөрөктөр жогорку кеңеш депутат Сулаймандай агайдын жанында келип олтурган алтыным агам сүйүндөй кантип көрүп мен сизди кала берем сүйүнбөй айдадай эжекең жүргөн жерге ушундай жакшылык кантип келбей үйүлбөй болбосо кыргыз өзбек университет бул менин бүткөн жеримде менин өзүм үйүмдөй Абдыбайыт агайым мындай иштин бул жерден өткөрдүңүз далайын биз окуп жүргөн кез эле убакыт деген ушундай өтө берет тез эле ошол жылдар бул имарат бүтпөй койгон нече эле бүтпөгөн ошол имарат ары каптап өтчү элем Калинина жашаган күндөн ары бери өтчү элем ошондо кыялданып сүйлөгөм bir günü ушул баз окуу бүткөндө сахнага чыгып калармын деп тилек кылып өзүмдү ары бери сүйрөгөм ошондо кылган батамды кабыл кылган Кудайым ырас кезек келгенде ал күндү Кудай бергенде убакыт бүттү деген жок мына эркелеп ырдап турайын ыраазымын баарыңа жашың менен карыңа кырандар аман болсун дем ала тоо кыргыз багына андан узатпайын сөзүмдү көрсөтпөйүн өзүмдү ушуну менен токтоюн калган каткан кептерди келеркиде коскоюн алаңгыча жаштарым телефонго азыраак убакытын коротпой билимдүүнүн этегин бекем кармап жүргүлө Hazır zaman özgörgönün göz görgön İbn Sina kitebin okup algan birөө var Doktorata özündө karap tursan sözündө kemçilik var günөө var 5 kitepti men bilem okup jaktap koysоң da doktor bolon albaysың Kiteptin okup bütsөң da ооруп калган адамдын операция кыла албайсың анткени окуган такыр башкача шакирт түшүп бирөөнүн этегине бекем жармасаң ошол туура жол экен таптаса ошондуктан жаштарым телефон тигиң интернет алданбастан жүргүлө жакшы адамды көрсөңөр жанына бекем жанашып өрнөктүң өмүр сүргүлө ошондой болсун ылайым жаштар келечегиңер кең болсун силердин да көргөнү ийгилигиңер мол болсун ошондо да ошентип жарсады ырдап турайын Çok rahmat, kabul edilse mutlu olduğu söylediği yorumladım. Edris Aytar.